Success Evidence Production. Kongeye kwa ikaze mu makuru agezweho kuri STW Entertainment cyangwa se Success the Winner Entertainment, aho rwose tugiye kubagezaho inkuru y'akababaro. Ni inkuru itugezeho mu kanya gato, inkuru dukesha ikinyamakuru BBC ndetse n'imwe muri televiziyo zikorera hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni inkuru nyine nk'uko maze kubabwira, inkuru dukesha ikinyamakuru BBC. Inkuru ikaba ivuga yuko ivuga ku mpanuka y'indege y'igisirikare cy'Ubuhinde, impanuka rwose yabereye mu gace kitwa Kateri hariya nyine mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyo ndege rero ikaba ari indege mu bwoko bwa Mi-17v5, akaba ari indege nyine yakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Nkuko nyine ikinyamakuru bbc.com kiguma kibitangaza, kivuga ko iyi ndege yari itwaye abantu 14 harimo ndetse n'umwe mu bagabo bakomeye cyane hariya mu gihugu cy'Ubuhinde witwa General Bipin Rawat. Hanyuma rero iyi ndege nyine yahitanye abantu 13 harimo 11 ndetse na General Bipin Rawat ndetse n'umugore wiwe. Iyo ndege rero ikaba yavaga mu birindiro bikuru bya gisirikare cyari mu Buhinde yerekeza ku ishuri rikuru riherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubuhinde. Hanyuma rero nk'uko tukomeza kubisoma ku kinyamakuru bbc.com, igisirikare cy'Ubuhinde kikaba cyatangaje yuko kuri Twitter kivuga ko rwose kibabajwe n'urupfu rwa General Rawat ndetse nabo bari kumwe, nk'uko banditse bati dufite umubaro ukomeye cyane kubera urupfu rw'umugaba mukuru wacu General Rawat ndetse n'abandi bari kumwe 14. Hanyuma rero nk'uko maze kwibabwira, ino mpanuka yahitanye abantu nyine 13, habasha kurokokamo umuntu umwe gusa. Amakuru nyundi dukomeza gukesha ikinyamakuru bbc.com avuga yuko uwo muntu nawe amerewe nabi cyane, atameze neza. Amashusho rero agiye atangazwa na televiziyo yari mu Buhinde ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye agaragaza ibice bitandukanye by'iyo ndege ndetse n'imibiri, ibice by'umubiri y'abantu, ku buryo ibyo bice byangiritse cyane, ku buryo ba nyiri abo bantu batazabasha kuba babasha kumenya abo bantu. Hanyuma rero ndabashimiye, mukomeze mukore subscribe, share na comment kugira ngo mubashe kugenda mubona amakuru agiye atandukanye hano kuri STW Entertainment. Nako kandi shimira umuntu wese wakoze subscribe, mugira ko rwose ni inkunga ikomeye cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Success Evidence Production.